KACC lapen hampang song atumangbong lamte ke cepake. KACC hamren head branch lapen hampang song doan atumpen hamren rong supiang kang kangkir chen tu etlo. West KARBI long Keruni Forest Range ang kang kangguat hing pikinep dunlong. Kardom KARBI Prime Time News along penili tharwiche song teron nun birtang tonpen arjuiktan. Pai kunini pai inkorahini arni underlo por pai isia porpen ex UPDS asai hemalong KARBI long Chamber of Commerce as chairman Agustin Kramsapen hampang song tumangbong lamthi chipakeng po. KARBI long Chamber of Commerce atum angbong kidamtang pai kunini pai inkorai si arni KACC atum pen Peace Rally padoponsi KARBI long Deputy Commissioner Aphan Ipak Pen Poralo Pajer Damahut inut Babul Ahmed Babang Pu pen lamte kaning jike chok chepura social media long bitheta laso lam aputhak par om pluplo amparta KACC mai pu bijoy be pen setame laso aputhak ke jong padopon lasila hai kele damde mate kaning jike chok cheke doa jok pai kunini pai inkora hini arni tili isiapor pen ex UPDS asai hemalong lamte kachipa keng padopon pu KACC mai pu bijoy be pen ke jong padopon karjudu da alam itu parok babul bukan kini dia alam tak dah si konsekuensi cibai donan ko lasi halas sopan action yang kan ada kang saya pan alang le Agustin Kramsa chairman kalau Chamber of Commerce alang le pen lam chairman speaker je isan bangke itu alang le babul ko dia muni alang le kini dia itu betul betul kecok side dia job alang le kebang dia ni alang tu song pen Chamber of Commerce alang le besar ko halas masuk ke besar long karena ham song an ham alang li nincing duk mate dia ke chuhang alam ninje po lapen ke whereas alang li babul pujat itu bihana ekle mamunit alang la solam ke ninje jok itu dak si communal feeling ke bande lapen ke si situation nang ke hinu dak jok hala so responsible ke to ko jene Chamber of Commerce में नॉर्मल अलग itu kulot bang kan kirdam lapen ke alang jong news tame council authority fund itu alang kulot license itu cancellation alang voice tame isi alu pidam populo Chamber of Commerce has assured all the students and the social organization of KARBI Anglong that he will soon try to bring justice and he will soon punish Mr. Babul, a Pandukani, one of the Pandukani, for creating criminal feelings. And I on behalf of all students and social organizations of KARBI Anglong strongly condemn Mr. Babul, a Pandukani of Dibu town, for creating such psychological fear and communal feelings in Dibu. And in the days to come, if any communal tension erupt or emerge in Dibu KARBI Anglong, Mr. Babul will be held responsible. Pai kunini pai inkora hini arni ada por pai porpen arni hot hepin hamren rong supi KACC hamren head branch lapen kangkir kepa along aham phang doan tumben kangkir kepa chen tu etlopusi kat news appearance ke hamren pen birta nang pale anerlo por pai krania por malo West KARBI ngong SP mithang amat hamren rong supi kangkir kepa aham phang doan no right kome hin pen ke claim kili damde puthak chekubir ponlo bon sitame alam pen chot kalidet nangji pura rat atom thorpa ko joini sai jok jc SP mithang ama tok jer pensi kidamtang pai kunini pai crisor cap arni alama sai puthak ke majok phanta nep ingnang pon pilupu chechak pon thu SP pen radang no tok jer pen ka chechak alam thidusi pai kunini pai inkora ini arni kang sampor pai phopen puthot kangkir chen thu detlo
KSA pen apong hamren arada parman che song ponsi a sekte ne kache song along ta misen ang theke paklang pon thega pot ke ong dung arada tum KSA hamren head branch ke ja tuma pan kachuro padu West KARBI long Keruni Forest Range and Kang Pai Kuni ni Pai Inko Rahini Arni Ongdum Kang Hu Thing Pi Kenep Tun Long Pusi Card News Asai Hemalong Birta Nang Le Keruni Forest Range and Kang Traki Hum Thup Kang Hu Thing Pi Kenep Tun Long Pai Kuni ni Pai Inko Rahini Arni West KARBI long Meghala Doi Hoya Long Pensi Ingnam Raikama Chokumara Tum Keton Kelang Mati Kelang Charida Mohutsi Rong Kelang Havara Long Pen Truck along Kar Thang Tang Kang Hu Thing Pi Kenep Tun Thengpi kang hupon ia truck number ML 046856 pusi pang theklo 12টা বজাৰ পৰা আমি মানে পেট্ৰলিং মানে গৈছিলো মানে মুকলৈকে এতিয়া মানে তাত আমি এম্বুছ কৰিছো ৰাতি কমচে কম 3টা মান হৈছে আৰু তাতে তাৰ পৰা আমি গাড়ী কিবা শব্দ শুনি পেলাই এতিয়া আমি গৈছিলো ৰংখেলান সাইডত পিছত তাতে আমি ৰাস্তাতে লগ পাই গ'লো মানুহটো নাই ধৰিব পৰা মানুহ সব পলাই গ'ল কোনটো এইটো মেঘালয় সাইডত লৈ গৈছিল এইটো কাটিও sa perangki biraning hipen nang kapale abirta Normalam so pora pandihe na pharma birta mington paniksene Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Spanish normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Turkimi outlet opposite LDRB Difu KARBI Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji
dihin mo piputot birtalong wang tulum phaikoni ni phaing korahini arni kangsam por phai ke thom ramini thong keba porpen KARBI Anglong Chamber of Commerce along kachelang dot inut Babul Ahmed ahin pen perangkia mailong lam Clark kachepi lapen hampang song do anutuma pandia kachohan Phaikoni ni phai inkoraisi arni KARBI Anglong Chamber of Commerce atumpen KARBI Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong an armu chejeng padoponsi pinporalo kepajur damahot inut Babul Ahmed pen lamthi kaningjing kechok cheputhak social media long parom pluplo la sojok phaikoni ni phai inkorahini arni kang sampor phai ke thomra chitima porpen KARBI Anglong along hampang song do an atuma phan kaningje kechok che dokok pulote nangdia thapusi Babul Ahmed pen ningje po কারো মানে কোনো সংগঠনৰ নাম চাম মানে নকওঁ আৰু সংগঠনবিলাকক আমি সন্মান কৰোঁ আমি চবকে সন্মান কৰোঁ কিন্তু মানে কিছুমান ধৰক ফাল্টু মানে ল'ৰাবিলাক আহে কিছুমান আমাৰ মদ খোৱা গুটি খোৱা এইবিলাক ল'ৰা সেইবিলাক মানে আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে মানে দোকানৰ পৰা এইটো বস্তু লৈ যায় পইচা নিদিয়ে তাৰপিছত কিবা কিবি উল্টা পুল্টা কৰি আকৌ ডিমাণ্ড কৰে এইবিলাক নিদিলে মানে উৎপাত কৰে এই বুলি মানে কিমানটো কৈছোঁ মানে কোনো আমি সংগঠনক পোৱা নাই কোনো সংগঠনক পোৱা নাই সংগঠনবিলাকক আমি সন্মান কৰোঁ কাৰণ আমি সবকে চিনি পাওঁ সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব বিচাৰোঁ কাৰণ বদমাছ ল'ৰাবিলাকে আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে ইমানটি মই কৈছোঁ আৰু যদি মোৰ ভুল হয় আমি কোনো সংগঠনক মানে একো কোৱা নাই সংগঠনবিলাক মাফ খুজিছোঁ মই মোৰ মানে যদি ভুল হয় আপোনালোকে যাতে যেন মাফ কৰিব Lapen Agustin Kram Sahin pen sitame lamthi chipidun thu member kami apa lagi jawab soal bang paklar di musim dengan mana aku lawan pilih tarif ini nak social organization apa hampang asal orang pun asal submission rasning dua kem lawan itu nilai kasih ni teng berute lawan ini rasning bang dia dengan apa social organization kijong trip nasional banget ini Nasib itu social organization, lapan Chamber of Commerce keting wajah, nilipini, 21 ni junto, kaning jebek also pani di cehang. Amparta, hampang song atumpen kehang, ating Babul Ahmed along trading license doma avima inquiry toipon tang luputa birta longpon tu. Amreng MEC constituency arlo hamren rong supipen kilometer inkora plian kahilo badong teron arong apan surihinera near kepen sirkebaning kan kapanong pon water supply scheme PHE hamren division pending ponlo bonta haladak kabuchia hawar aradatum pinyarni anta lang ijoy kijona phan thedunga katora chetong nang renti Badong Tiron arong apan WSS scheme pensika electroc sikebra photang ka pensi kijuna lang our sai pathiklo kiram tang suri hinira krepo ningkan lang alang pong mate boring pipe ki it asai claim pono bonta boring pipe i chok pen pinyarni anta haladak lang angkro pendang lok pinang anason ke claim pon asai kang ton kok theklong la so puthak PHE asai kiatum homri dam nang jipura KARBI Unemployed Youth Association Hamren Subdivision Committee atumpen Executive Engineer Aking Rian kachuning Rian lo pajerlo pinpur me badonga ha waralong langa kisung ongdunga ningkan pen pinyarni antala so kisung dobomlo porivarton pu BJP akemang ponalong non PHE in charge prodibrong pipen koson atowar si kethan puma lake apor along si haladagarat chonghonglo Pini KARBI Prime Time News sa Bangkila Pansi Kang Ton Poniglo, Laibom Takat News Channel, Dumit Hekmi, Korban 2.